Bien, ahí vamos. Amén, hermanos. Lanan ye canel y chamabil, y hasta tu tiempo, hasta tu final, che canelo. Pero hay junta, acabil chayita, Dios chaco, permiso, cuando yul chabil, sirvamos al Señor. Amén. Y panton ye canel y chamabil, y panton ye canelo. Lanan sahay kapas kanak abil, ay tsalo pula. O canweto Jesucristo, colin kalachin Diosal, y el walmaje ukin sohli, yukwal putahili. Panton yekan el icham abil, y panton yekan elo, ain kawila yul habin diosan, yel mahin okin, ikisinton bayul mundo, asanton yuhin diosan, okin kalkola yuh amén, qué mensaje, hermano. Yuh a Dios, vai como a Dios. Si es para el ashkala, iki sinton bayul mundo, a santon yuhin diosan. Ojin calcola yuh Cristo, yul huncha ak abil. Es nuestra confianza, hermano. Amén. Gracias al Señor. Ta ashkatuchi el ningún Dios. Sin hunshabi asan baichamo wa ailan salokula ikisin yu Jesucristo yincham chititing indan ay kung kuwalokin ay ko paisakan yinkulele. Última estrofa. Mahinatay ne yul icham abi mas tonach ay hiweto uchwan akolwal yulak abilti alto paltina chachin bitne Jesucristo yutolin kolomalat ay kung kuwalokin ay ko eto kinto kalkina. Yung valios yung tolay kalay Jesus keto isipan yung ulit nute yung kuwal si o kanay hoy keto toh valkinales hermanos. Yung valios. Amén. Se lleve, hermanos. Yo,